رادیو دنگ گل روز باشور گذرن هجا ایرو 27 سبات 2024 سه شنبه ام به برنامه هل بجارتن اکتوال گلونه برگودان هجایان رادیو دنگ گل ایرو د برنامه هل بجارت رده نامزد نفشارداری یندن پارتی ناوندا سمسوری ببین میوان ترکان ارکنک و محمد بهاتین بیلگین هروها جچولکی جی نامزد هفسروکاتی شارداری چولکی یا ناونده چیچک آریچ میوانا میادنه دیسا محمد نوری گنش کول ایدره نامزدی اوی جالی نجلی هل بجارتنا گریدا یسکی و هاتی رد کرنجی ببین میوان مهم وکیدن گراه بجارتنه یا هفسروکن گشتی اندام پارتیجی بردوام دکه طولای هاتی موالار ایرو رنافچه نامده برگودن هجایان رادیو دنگ گل ام هما به ایدیره ام دست بکن مجرا گرم گوادن جیرو داری داخلانی هاتن داین لهمبری بریارا یسکه یا خصب کرنا ایراده یا گل آنها نامزد شارداری ایدیره ایدن پارتیم کولجنه هل بجاردین نامزد اوی رد کریه هوال محمد نوری گنش آماده لسر خطا تلفون روش باشواره روش باش سفسرا هوال محمد نوری گنش ام دخوازن هناكي هون في بريارا يسكي بما بدن قدار ما بدن جوار بيجن چی قومی جارچی سدم چیه کو نامزدی و قبول نکن سادتنا و پارتیه بشت 8 سال شونده ما شارداری هلدا 14 سال جی بردامه حزم نکن دبین ام ادی دستی زوری و جی ام ایجاج دست دم پارتیه بگیرن زانن ام قزنج بکن ناب گلدا برسیما ما پر خورته جبوه حزم نکن یعنی تشتکی در حقوقیه زاگونی خوشی بن پیدکن اما تشتکی پرگاری با گریدایه ایدرجی که هلا اردنگاریه با جی که استراتژیکه جبوه جی حزم نکن بالي او بتش او لجنه کو دماكو دبيجن بريار كو اف بريار دايه او لجنه دا كي هبون كي تنبون وكدنجي انها احيانها اتراس كريه هبال محمد نوري بالي انهم بقى بر بيرو هل بجارتني نه بالي جبو نافچه رتكر انها جم سازيا باجر جبو اتراز نه بلبندينه سريه بلدن قالك نرازي بوجي هنا قال نرازي جدوخ فال سربيانه براسي جن ان هافا وصاخو يدركتنا كمزنها لو ودها فالندن كو ديسا بالي يعني بربيك مزنها بري ده قال يدري جهلا برخدري يعني بربتشافه انها ام هن بيشو هن تشتا دغرين ام دبين برا پروفوكاسيون كشينه به ام زمان ندوانا اول درجه نوبره دروجادا برسیبا مهبه و برسیبه به امی هر مراجعاتی سازیا بلنکن بله هون آنها اف بریار یا لجنه هل بجارتنا یا باجرتنه یا جیا گشتیه یا نافچه بو یا نافچه ناوندی امها بر باجرن امها گرسایی بر باجرن بله اف بریارا کو هاتی داین آنها یا نافچه یا جیا گشتیه یا نافچه و اعتراض کن و پشت دو روزان برسه بدن و نوسا با اعتراض وی گاوی بر بیا باجرن بله نابر دو روزاده برسی بدن ما امی برسی به آنها بشین نه انکاری سازیا بلند باشه هم بخواد چه هیوی دکن حوال محمد نوری گنش نرازیونه که براسی گلی که مزین هیا یعنی تشکی در حقوقی یعنی تشکی هاتن سوسرته به دستی اوی والی و داری یعنی به تحقیق و گویی از وی بریاری جواد خواستم زاتن جخو او هات بو یعنی هلا پارلمانی وام و ناسی وام جبو به هل بجارتنی به تایبتی هاتی آنیم بله واک اوک هر سروک کی
AKP dixebite xwe. بله باشم باش اول هوال محمد نوری گنش به وی مناسبت ام دخوازن دماغ هون اف بریارگر پاش و هات اوک شاندن ام پلان و پروژه واجی بپرسن هون اجبو ایدره چه بکن جوان را چه لازمه ای به گاوی از نه آماده من باشه. کارم رو انجام شاده به ای باشه پشتی انجامه باشم هیوی دکنم جارکدن و بکن میوان باشه گرک سپاس کم دم باش وره خبات خوش سپاس خوش سلام رئیس سلام bu tarafa. ملگودار نجال ایدره و بریارا یسکن ببیره و بخن یسکه خسب کرنا اراده گل نرازیبون بردام دکن لجنای هلبجارتنا باجار یا گریدای لجنای هلبجارتنا یا بلند یسکه نامزدی هفشارداریا دم پارتی ایدره محمد نوری گنش نامزدی هفشارداریا هوش هابر یا امینه یوندم کارتال و سلیدان چارکسی نجبو اندامتیا مجلس باجار رد کرن گلک برتک لدیجی و بردام دکن محمد نوری گنشی وکی کو دست نشان کر لدیجی و بریاره ایتراژی کرن آنها جی داخویانی وان بردام دکن لنافچه ناوندی هم خلق نرازی بو نشان دادن هم جی رایدارندن ین سازی و رخصتران هر وها نرازی بو جی سروکی آکپی بری نشان دا کو اف بریار نه حقوقی و کیفی بناف کر و خواست کو اف بریار پاش و ورگرتن بله گودان هجام و روشا ایدری بشوپینن دروژن پیشتاجی حتی دروژدن امیدیسا نجوار راگیهنن روشا داوی آنها امدشن بله امی بله خواب بدن چولکه ام هوال هوددن خواب بگینن بله هوال هوددن خواب بگینن چولکه لچولکه میوانه میوی چیچک آریچ به باشه باشه بریا چولوکی هم دچن سم سوره گدارن هجا این رادیو دنگی گل لسم سوره هوال محمد بهاتین بیلگین نامزد هفشارداریا سمسور ناونده روش باشواره روز باش حواله هجا روش با سرچوا گلک سپاس کن هوال محمد و دنا وانکار و باری خوی گرده دم جمره جیوه خطان هم گلک سپاس کن دوی نابره دم هاو ددن خو بگینن هوال ترکان ارکنک جی او جی نامزتا جن هفشارداریا سمسوریه هوال محمد بهاتین هم دخوازن دست بکیده بکرتایی و ناس بکن از محمد بهاتین بیلگین از آدیامان دجیم از ticaret de uğraşmıştım. Az aynı zamanda çiftçiliğe dikimli gün. Bu tabi şaşı Şubat'ta 2023 deprema ka gir cemme bu. Artija ka gir cemme bu. Bajarıma sedira şeşt ki vala bu. پر انسانی ما ben و binana da vefat kirin. Sersağıya hamu ve insanlar da hazır be radyo ve tabi sürecek bir zor peşime ya. Am diyen ki am va süreci am kanun ki ben vi barida derin. Baraki mezun haya sermenalı semsüre. İnsani mey sedira haftegi çadıra konteyner da demeye. Dici halime halaki ne başa ne? Am dixwazin ki eğer am varın belediye destxwaxin am kareki baş bedominin ne ser rante ser insani degeri insani ama şoğlaki bikin. Çünkü va sistemin ha sade ser para kazanç kirne demeşe. Bu insani nameşe. Bu ki boy ve seri çend sala care imar afiyet derdikine. Aslında va imar afet
ya davice goten imar barışı. بله Ve imar barışı ya bu mırına milletime. Çünkü te khana şevkiye ser dokata boy ve te proje der iska boy ve mühendis mimar proje ve çizdikine te deriye çalışında afaka imar ederdik ya te dokata de davesere eva boy ki para halgirin tu kontrol tenavun para halgirtin dokata kaydı avdneser ha khana ha bine ki imar afiyeda şey bun sedira piyence depreme de vala bun. بله Yani o depreme de bu vani ki vala bu vani imar afı nivi imar afiyene. Yani bu behazara insani me bu mırna sebaba mırna ve. بله بله Bu da bizim. هوال محمد وگوت گلک کس والا کرنه سمسور گلک کس شی گوش کرنه آنها چقاس به تخمینی نفوس آویدره چقاس و خباتین بجارتین دست بکرنه هون چند سردان آوان روشا آنها چوایه او جوا چه دخوازن چوال دن پارتی دنرن Yani meri ve depreme de Samsur'e dore hafte hazırıyor. بله Tabii de evi devlete diyor ki işte hava dore niske şeş hazır ama ne avaka doğru. Çünkü mermale megiyor amzon yani goran nüfusu adamını بله de bejene ki dore hafte hazırı بله insan kim bir nüfusu da. بله هون دما دچن نافگل آنها بچه چاوی لدن پارتی دنرن و چه دخوازن حتی آنها متخباتی و هر بشارتین ده چه درکتی بش Yani Dem Parti hem nav millet gelne zaten var mera telefon kira toplantıya kedem ederketin. Avaka hem tabi anlaşayım Dem Parti'ye insaniye. Hem deyin ki sırf bira insan rahat biji hem bu yüzden mücadele etkin. Hem milleti khora ve proje khod duyniye. Mesela hem deyin ki her mahalleke ama muhalaka gel çekni. İçi ve muhalek gel da kütüphane khabra bu pertukhane قریش و بوی زاروکا یک دشاغلن کرکی خالو وداره بترکینن بوی و کرکانا زمانی کردی قرطه بدن و انسان زمانی دایکی خوا براه بکن ام بوی و ملتی خواه خلقی خواه هم وانا پیشکش دکن وكي قال وكي اتنيكن لسامسوري دجين جبلي كردان كيجان قالان هنا والله سادرة يعني هناك او هنا سورياني هنا دوري سادرة حشتي كرد هنا belki Süryani pırrandıkın Hristiyan. Ana pırkemin yani belki çarpıyorsun beri ya hava ya tanava iki lever dizin. Tabi başka ki servanji ya pırık belki işi kada ne ama ledar vada minani Müslümana tenkovne insan urgaja ser havaya başka ki urgaja ya. بله باشر دجی وی که هون پلانو پروژه ویس بر بچاف هنه جبوکو همو گل همو کس به باوری آخوا و چاندو زمانی خوا بجی چاندو کلتور آخوا تا پروژه ما هنه işte هنه که بروه گویا وره yani دخوازن که insani ما kültüri خوا زمانی خوا باشه بکه çünkü toplum hakkı dure zamanı ha dure kültürü ha hep topluma ki yağmacı liderdi topluma ki xirav liderdi topluma ki kriz liderdi bu ve kültür tişteki piri mühime
işte bu ve kültüre am dixwazin ki işte mala gel her malaki Maligel Portukhane beli. Portukhane Şanu on yani vakti ki kült aviha sanat bugün Aliye Olideji Bavari Olide eri boy folklore yani am tabi am boy ve am alkaliye ki baş bedominin başa gerek spaskim heval Mehmet em bangaway dawişi bugün kesin ko he bebriyarın ko dengi xwa bidin dem parti yan na hunj bo an çid bejin am dibêjin ki yani proje rast proje ki têda menfaat hey emnî çünkü em boy menfaatî Kurki xwe boy tornê xwe em boy wana şoğul dikine boy wan kar dikine em ne boy xwe dikine em dênin bira em vî zehmetî bikişînî ama Kurkê me tornê me bira devletka demokratîk demokratka li adalet hey bira devletka orga bijîn tüm insan hevra tev bijîn yani dixwazî bira Türk ve Arab ve kîd ve bira tev bijîn boy ve em ve mücadele dikin niye? Başa. Manfaata terê gerçi vedoya. Başa. Gerek spas dikim. Başa gerek spas dikim. Xebat xoş were heval Mehmet bihatîn bilgîn. Ey spas dikim were boy gerina ve boy sewtê gelî me bin dîdara dîntirdin ez were spas dikim. Paşa. Xebat xoş were. Dem baş were namzetê hevşaradariya Sem Sûriyê navendem hewldidin xwe bigînin heval Türkan erkenek jî divê navberê de röportajek heye bi welatiyên Sem Sûriyê re bi gelê Sem Sûriyê re li ser hilbijartinan ew ji hilbijartinan çi hêvî dikin em ji wan guhdar bikin. Büyük bir deprem oldu. Yani şu anda Adıyaman enkaz. Yani esnaf olarak da bir sıkıntı yaşıyoruz. Halk olarak da sıkıntılarımız var. Burada belediye çok iş düşüyor. Yani kimse belediye hafife almasın. Bizim belediye büyük, iyi çalışan bir belediye başkanına ihtiyacımız var. Bir hizmet görmedik. Nasıl hizmet görmedik? Mesela bugün yıkılan bir şehirde ne beklersiniz? Belediyenin taşın altına elini koyması gerekiyor. Bir gün su gelmiyor, bir gün elektrik kesiliyor. Yani büyük sıkıntılar var bu memlekette. Zaten mevcut hükümetin belediye başkanları yıllardır burayı yönetiyorlar. Pek de iç açıcı bir belediyeyi seyretmedik. Yani bunu kanıtlayamadılar. Gerek şimdiki belediye başkanı, gerekse geçmişteki belediye başkanının. Yani biz öyle iç açıcı bir çalışma görmedik. Adıyaman hala yerinde sayıyor, hala yerinde sayıyor. 4 tane milletvekili var, iktidar partinin. İktidar belediye zaten iktidara bağlı. Yani biri parmağını kaldırsın desin ki ben bu hizmeti getirdim, halk bu hizmetten memnun. Geçmişe bakarak geleceği değerlendirmek lazım. Önümüzü görebilmemiz için iyi bir seçim yapmamız lazım. Bunu halkın özellikle Adıyaman için söylüyorum yani kim faydalı olacaksa onu seçelim. Daha değişiklik olsun en azından ya bir değişiklik görelim ya bu memlekette. Yani aynı şanslar, aynı şahıslar, aynı iktidarı biz inanın yani biz artık usanmışız. Belediye ne rozine, belediye baredam ne rozine. Yani ne oldu? Çünkü hizmetim o gider konkurvaya tek millet pırsatı ne ya? Belediye sosyal demokrat belediye temiz mara beşoğla. Ben o ama HDP'den o. Tuma HDP ama kurmonjen zamanı maya zamanı doykoya. Ondan sonra yani çünkü avva malkate maya o. Ama bakana. Lazım doya bugale gider adık doya gidikken o git koyum oftire merkone ve ne konu bakan. Cumhuriyet Reisi maveri on gut hata gut koko sezraya bana adama açık milad gı tehdit kar. Ona raya adama işte var hizmetten okuni. تاي دور مديش اي ما تهديدك ناكي بنشا انا عايزك هيك يعني بارتي ما بارا اي ما بارا يعني hizmet masa parti ne parti ana hizmet ne kadar dünyası masa gonda ma da ne parti ana hizmet ne kadar ma rey ma
برگودار نجای رادیو دنگه گلم بردام دکن هولدان المیخ کو ام کرمو خبیگینن نامزد هفشارداریا جن یا سمسوره ترکان ارکنک بردام دکن دوینا بریده ام دچن چولکی نامزد هفشارداریا ناوند یا چولکی هوال چیچک آریچ لسر خط تلفنی روز باشوره روز باش هوال چیچک ام گرک سپاس کن و دنا خبات هنک دم جمرجی و قطان دنا خبات این خواده ام سپاس کن جن هاوم هوال چیچک آریچ هون به آیدن برچون رنوسا نامزدین دو نامزدین هفشارداریا ناوندیا چولکینه بله هوال چیچک آریچ ام دخوازن دست بکده و بکرتای ناس بکن کیه چیچک آریچ اجی سپاس کن سلاورز ناوی من چیچک آریچ از بخوال بینگول نافچا گیغیمه لز استانبول دجیم از وقت 3 سال ناوی سیاسی مجادله دمه وی دمادجی از هاتم چولگی وصابجم باشه هون حتی حال استانبول دیجیان 3 سال وصا هون ها وگریان چولکی باشه پشتی 3 سالان چولک چا بوش بوه ولا چولک yani em vay bejim براستی tabi 5 تا çuyin heye ama کماسی هر زده جی لچولیک هنه وکی چه علیه سوسیوپولیتیک و چوایه چونما کماسیان لی بری هر تشکی خوازایی تونه هشیناتی تونه پارک تونه ام بیجن جی کی وکی چولیک آو تونه ام بیجن جی کو جن لی بچن وکی سوسیال yaşam da بیجن yani her alida kemasi çevlik heye yekşi civan çevlik nemane hamu koçber bune o çun diaspora o metropole Türkiye براستی yani nembejin fabrika ci karu khabate tune yani jibervay kemesi gerçekten her zedeli çevlik heye. آنها دروشهید نفوسک مروف تخمینی بجا چخاص لو داره دجین نفوساوی داره چخاصه ولی از زده نظام ama sedi zedetir anaha zede bir tabi سدما اوخاس کوچکرنا جوانان و گود جوان تونه براسی سدماوی تنه وسا ابوری و خبات یانجی پرسکریکندن هنه اچنه ya abori embejin aliki tabi gringe tane ne aboriye yani embejin hani yek civan vak hani sosyal yaşam embejin yani ki gençler xwajiyan bikin tüne ciki usaji tüne yani boy gencan embejin civanan hani ciki tenge ez usabejim yani yek civan biçin hani yani anha liver heval cidbejin belki ez vaki meki bis rojin liverim براستی ام دیگرین هنی جوان تونن ناینجی هم تن ترساندن هم خوشم و دکشینن هم جی yani ام بیشن yani جوان لور ام بین جیان نمای جوانان yani تنی نه آبوریه آبوری حکی daha peşte ام بیشن بله باشه هوال چیچک هون دچن نافچیان جنو سان خباتن بجارتنی لگرک نافچین چولکیجی نامزد دانی ندن پارتی از آن ببیر بخم بیرا گوداری ما بخم وکی آداقل نظام نابوانی کردی گلکان جتونه یا آداقل نظام کردی و چیه احمد دلیقان الودری نامزده لگنچه ادریس ال هاکان
Karlova Mehmet Genç u Zühre Eroğlu'ne likiri Sema Getlaş u Hikmet Baykan'ın u Navent Sancak Selahattin Koçin Arzu Köysüren Solhani Remzi Sönmez u Yayladere Kemal Seven le 7 suji kadriye ibinin. Ev navçeyn hemu navçeyn gişti ev yani jî navçeyn ku Dem Parti nişan nedane hene na hemu navçen nişandane raste hevale meclilerin xebat dikin lev em videma sencek o Karlovay digrin yani hedefame hemu navçene Yayladere Sencek Karlova yani ev hedefame em videma wan navçan bigrin ev navçe dinci il genel meclisi de bejin ev hedefamene genç em Vala İdris birasti zedetici xayokiriye de em genceci bigrin birasti çevlikşi yani em anaha neziki girtinene xebatta meji xebatik peşta dıçe le em lever bang havalen çevlik le diasporane em aslında bangamel wan havalan jwi wan gele çevlik geleme heye em de xazın lever hani malbate wan hene işte hevale wan hene cinare wan hene حكي او هبالاناجي لسروان باندوران زيده çedibe kulwa bigere jwara beje brasti anaha gele çevligi embejin hani debeje ka embifkirin ki 5 tadıçe yani anaha kemasi anaha embejin şaredari kemasiye wan her zede debejin işte van kemasyana hene debejin le em daxwazin hani vaji bebinin em anaha peşva dıçın em hevale ku gele mekul diaspora ne metropole Türkiye'ne bravaji bizanın em anaha çevligi zedel peştane beli hun navende le peşin hun navçaya gotun ev navçaya din eko sa zede hun ne bihevine şehir der ki jan ambejin Dem Parti vakidin ki jan parti bişir محمود navçan bihevine beli le em haki hani birastici nezik bibin gerek beli o sence Karlova genç yayla dere em bihevine beli em vanji bigrin ev hedefa mezine muan navçacı digrin yani bazı evine başa heval çiçek jbo jinan aliye jinan demirov serbesakne em bejin helbjerin jin hun dixwazin çi jwan rebejin ev welatiyen ku hej be bir yaran brasi bisalane Dem Parti ne ve Beriyawi Partiyen dine siyasi ligori em dizanin gelek xebat ve şandine rexsine jinan gelek xebat meşandine ligori ku tezanin usa ligori ku em شوبینن او ایکو هی ناسناکن هون جوان چبانگا و هیا و بتایبتی دما هون دچن هون بجنان راتنا گل هاف هون جوان چل بیجن از دکارم وای بیجم براستی نه شارداری دست میران دای جن دبیجن ام جارانان نچنه شارداریه yani em de çin em bejim hani faturayı mehebin em kare mehebe em de çun değil em jinaraj de bejin em wa duvaran hülbişinin em wa duvaran rakin em wa derya hamya hem gelle çevlikle hem jinara bekin em de bejin yani jin de bejin Ceko embejin embejin vak sosyal yaşam embejin vak aburi istidam yani jin liver daha zedetir mal danı mal zede dernak evin
em jinara vade bejin mesela jin de bejin em terin kar em kreş zede pahaline em ne karın zarî xwe bidin kreş û biçin xebatê em dikazin xebatê bikin mera kreş vekin mesela ji me kreş dixwazin ji me parkê hêşîneyê dixwazin cê ku jin biçin li wir hani jiyana xwe sosyal jiyana xwe dewam bikin wî dixwazin yani em me hemû jinara jî em wê dibêjin em jinara dibêjin jinê çewlîk ra em bi hev ra vê jiyana berdeva bikin ji bo wî yani yani yek jî li vir hevalê tabii li vir zimanê hani kırmançki yani zazaki her daha li pêşe yani yemecek kurmancı belki ev kemasiye bepir neyfam kirin jî ev jî kemasiki meye ama em jin li vir va dibêjin yani tu vekî jin li vê derê em daha bir rehat biçin şaredariyê tên ev derya ku ji me re vekiribe ev daha bi kêfxweşî tev li vê xebatê dibin. Baş heval çîçek arıç wekî dawî wê çi peyama we hebe û banga we hebe kerem bikin. Welê wekî dayê ez dîsan dubare bêjim ev çewlîk em bêjin hem wekî jin hem wekî xwazayî em rengê çewlîgê biguharînin banga me ji hemû gelê çewlîgê re werin em şaredariya çewlîgê bi hev ra pêşva bibin dibêjim ez hemû kesara jê ku me gudar dikin were silaviyê xwe dişînin. Baş em jî gelek spas dikin heval çîçek arıç namzeta şaredariyê Dem Partî ya navenda çewlikê xebat xweş ji were serkeftinê dixwazin ji were. Spas dikim serçavan. Başkır bolanda jiyane Dem hat meydane Keşkir agri versmadane Ödek durenge fezaye Başkır bolanda jiyane Kılatır ne hori sano Kılatır merezano Heviya deştu koyano Muzi xoserdem kısano Ceni camer du fırti Sergi polatu peti Şari benden Dem Parti'ye veririm ben. Dem Parti. HDP bileyim. Dem oğlu Dem. Dem Parti. Çünkü biz Kürdüz. HDP. Tamam. Yok arkadaş yok. Burada Mardin'de Selahattin Demirtaş'tır ya. Sen ne diyorsun ya? Böyle bir şey olur mu ya? Dem Parti. Evet Dem Parti. Yani. Dem Parti abi başka seçimimiz yok yani bizim partimiz. Başka kime vereceğiz? Demire ihanet. Bıra ihanet demire. Dem Parti'ye vereceğim. Bu bizim yeni parti. Neyi? Dem Parti. Dem Parti. Aynı. Bizim partimiz belli zaten. Yeşil Sol Parti, Dem Parti, HDP. Mergudan Eşeğin radyodan gel heval rejder hev geleki hev daxwa bigin heval Türkan erkenek bereyim beserketin telefoname rojbaş vere heval Türkan rojbaş serserim gelek spas kine heval Türkan ve demaxwa daş meraji vaqtan henek namzet hev şaradariya Sem Suriye navendi be heval Ligel heval hevşar namzet hevşaradariye Mehmet Batin bilgine heval Türkan erkenek em dixwazin ve bi kurtayî nas bikin. Hazır malati ma? Bale. Telefon خذوه. Telefona ma خذوه. Bale.
Dem Partisi'ne vereceğiz. Onun için Dem Parti. Dem Partisi. Hadi. Dem Partisi abi. Dem Parti. Dem. Dem Parti ya. Aynen. Dem. Dem Parti. Dem Partisi. AK Parti. Hangi partiye oy kullanacağınızı soruyorum. Senin sormana gerekmiyor. Oyumuzu kendimize vereceğiz. Biz Kürt halkıyız. Kendimize oyumuzu kendimiz kullanacağız. Yani Hangi parti bilmiyorsun. Abi siz söyleyin, ben söylesem şimdi. Sen söylesen söylemezsen benim oyum banadır. Ben kendime veririm. Hadi. Dem Parti olarak geçiyor benim aklımdan. Her zaman da verdiğim partide. Ne soracağım? Hangi partiye oy kullanacağız? Çok mu merak ediyorsun? Evet, çok merak ediyoruz ama hepsi HDP çıkıyor. HDP. HDP'ye vereceğim. Aynı şekilde HDP. Ben AK Parti'yi kullanacağım. BDP'ye vereceğim. HDP. HDP? Ya خلاص بما بالسؤال ده كيف تكشف المغرب بنداوي ولا دم بارتي دم بارتي دم Parti. Hadi bizim parti. Tabii ki de Dem Parti abi. Bize bakana bize bakarız. Bakıyor abi. Mesela birincisi benim halkımdır, benim dilimdir. Mere problemi telefonu çareser ne bu? Nüçe derbar her bijartini de berdam dikin gudar hija namzeti Dem Partiye betli se guher yenu bu Faruk işleke. Komisyon bijartina partiye ve kefi demokrasiye gelen Dem Partiye betli se dazanin ku cezayı der hakkı namzeti wan ehef şaradariye ye navendi Enver Barinde bilezu bez jidadgah brindre hatiye şandın ul serveki Enver Barin bi daxwaza xwe ji namzetiyê vekişiyaye. Komisyona da zanin ku Barin wê ji lîsteya kontenjanan bikeve hilbijartinê û ragihand ku namzetê nû yê hevşaredariyê Faruk İşleke. Komisyona got ew li dijî polîtikayê niqirê jî yên li dijî vîna gel ne bê alternatîfin û wê têkoşîna xwe berdewam bikin. Mergudan heja divina berede hevseroken giştiyen Dem Parti jî geraxwe berdewam dikin li Kurdistanê ne Tulay Hatîmoğulları îro li Amedê li navçeyên Amedê diçe serdana gel. Tulay Hatîmoğulları li axiftina xwe ya li Farxînê de got gelê Kurd wê di sîwiyekê adarê de bersiva herî mezin bide. Gerhal bijartini hevseroken giştiyen Dem Parti Tulay Hatîmoğulları û Tuncer Bakirhan berdewam dike Tulayî îro li navçe Ahmet Silwan Bismir û Cinarê bi gelreye. Hevseroka giştiya Dem Parti Tulay Hatîmoğulları di çarçove xebatên hilbijartinê de tevli hevdîtina bi gelre ya li Farxîna Amedê bû. Hatîmoğulları û şandeya pêre diketina navçeyê de bi konvoya wesayîtan hate pêşwazîkirin û piştî tura navçeyê derbasî pêşiya quleya saetê bûn li vir jî bi sedan kesan Hatîmoğulları û şandeya pêre pêşwazî kir. Beşdaran li vê derê li ber muzîka Kurdî govend gerand pişre jî namzetên hevşaredariyê yên Dem Partiyên Farxînê Sevîm Biçîcî û Kadrî Esen û namzetên hevşaredariyê yên bajarê mezin Amedê Serra Bucaq û Doğan hatûn li vê derê gel silav kirin. Serra Bucaq diyar kir ku sîwiyekê adarê bi hevre ew ê bi ser bikevin û xelkê bajar ji kareseta qeyyûm xelas bikin. Doğan hatûn jî berteknîşanî dorpêça polîsan ku dora gel girtin da destnîşan kir ku reqîbên wan ji partiyên siyasî zêdetir qeymeqam û walî ne. Hevseroka giştiya Dem Parti Tulay Hatîmoğulları ku gel bi Kurdî û Erebî silav kir jî destpêka xeftina xwe de hozan şiyar ê Farxînî bibîranî ku ji bo çand û zimanê Kurdî kedeke mezin dabû û li sirgunê jiyana xwe ji dest dabû. Dîsa ser bijîşkê nexweşxaneya Farxînê Zekî Tanrıkulu ku dudiyê îrona 1993 ji hêla Hîzbul Kontra ve hatibû qetilkirin jî bibîranî. Tulay Hatîmoğulları bakişan ser qeyyûmên AKP û got versiyona serekeya qeyyûman hêzên ewlikariyê ne. AKP bi zihniyeta qeyyûman darbekir. Hewda vîna gel bi riya qeyyûman deste ser bike. Mafê bijartin û hilbijartinê yê Kurdan tune kir. Bila soza me ve ku em ê di hilbijartinên sîwiyekê adarê de diziyên wan teşhîr bikin
امیوان سازین جنان این وگرتن دیسا وکن و بدرشما جنجیان آزادی دیسا وگرن بدومداری تولایت موڵları balkışan sertifaka dinaver AKP و hüda parede وکی اتفاقا قریج پیناسه کر گوت امن ور برسوی بدن هونه تجاری بسر نکوین خوشک براین مین کرد و ده هلبجارتنه ده برسوا پیویست بدن تابور به تابور لشکر و گوهستنه گلک جهان دوی ام جبو خوشک براین خوین دنگی وان لور لی لباجارکی دنجی دجین خباته که تایبت بکن لکودره فرقینیه کبه دوی ام بکن کو دنگی خواه بده بلا بچن جمع آواهین دم پارتی ین هرینیز و امی وان بینن شرادارین لکردستان ین قیوم لی هاتنه تاین کرن به بتونان هاتنه دور پیش کرن اف روش لجهه مافی بجارتن و هل بجارتن لی تونایت دیتن امی دشوا سویه که آداره ده وان بلوکن بتونان پارچه بکن تراحتی موالار گو دمیتینگه در دیجا AKP پانکارتا هر وحال دمیتینگه ده لدیجا AKP پانکارتا بازرگانیا بی اسرائیل را بداوی بکه هاته دالقاندن تلاحتی موالار برسوا ویدا و بعربی گوتنا حضرت محمد گل جبو آشتی جمن چه بخوازه از آماده ما کو توکانجی بکم ببیر خس و گوت ما چه گوتن لسر ویره هیم جبو آشتی که برومت چه پیویس بکه ام آماده نکو بکن تلاحتی موالار و اسبه هجی در باسی باتمانه بده kurban edilmeyecek kadar önemli bir sorun olduğunu ülkemizin ve özel bir çalışmaya. DEM Parti'ye veririm ben. DEM Parti. HDP bileyim. DEM oğlu DEM. DEM Parti. Çünkü biz Kürdüz. HDP. Tamam. Yok arkadaş yok. Burada Mardin'de Selahattin Demirtaş'tır ya. Sen ne diyorsun ya? Öyle bir şey olur mu ya? DEM Parti. Evet DEM Parti yani. DEM Parti abi başka seçimimiz yok yani bizim partimiz. Başka kime vereceğiz? Demire ihanet. Bıra ihanet demire. DEM Parti'ye vereceğim. Bu bizim yeni parti. Neyi? DEM Parti. DEM Parti. Bizim partimiz belli zaten. Yeşil Sol Parti, DEM Parti, HDP. Şöyle bizleri tanıyan biz de tanımıyoruz. Tanımayan biz de tanımıyoruz. HDP'ye vereceğim. HDP. 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 Valla ben DEM'e veriyorum. Başka kimseye veremiyoruz. Tabii ki yine DEM Parti. AK Parti. Evet. Aynı. DEM Parti. Düşmeye babu kala nav dostuyla. Kendi partime vereceğim. HDP'ye vereceğim. HDP'ye vereceğim. Ama zaten HDP'nin olduğu yerde yani olay bitmiş. Bak yeğenim ne güzel söylemiş. HDP'ye. DEM. Bence AK Parti'ye. DEM Parti'ye. Biz DEM Parti'yi onlardan düzülür başka parti yoktur ya. Tabii ki biz DEM Partisi'ne vereceğiz. Onun için DEM Parti. DEM Partisi. DEM Partisi abi. DEM Parti. DEM. DEM Parti ya. Aynen. DEM Parti. DEM Parti. AK Parti. Hangi partiye oy kullanacağınızı soruyorum. Senin sormana gerekmiyor. برگودان ایجاب چند و چه دنین هلبجارتنی دمی وی برنامه خواه بدایی بکن دم پارتی اجبو نامزد خواه ازمیتی دا خویانی دا پارتی وکوی دموکراسی گلان دم پارتی ایدایا کود بیجه نامزد خواه شارداری باجار مزن یا ازمیتی گنچر دمیرکای پاش و کشاندی درواند
Di daxuyanî da Dem Partiyê de hat gotin îdayên ku dibêjin Dem Partiyê namzetê xwe yê şaredariya bajarê mezin ya İzmitê paş vekişandiye û ê piştgiriyê bidin namzetê CHP nerast e. Hevalên me yên namzet Gençer Demirkaya salêdana xwe kiriye û hatiye erêkirin em careke din jê re serkeftinê dixwazin. Berê lalîdin namzetên Dem Partiyê yên İstanbulê jî çûn serdana rojnameya Agosê. Meral Danış Beştaş û Murat Çepnî li navçeya Şîşlî serdana rojnameya Agosê kirin. Di serdanê de hevseroka Dem Partî ya Stenbolê Gonca Yangöz û rêveberên bajêr jî hebûn. Heyet ji aliyê Rakel Dînk û xebatkerên rojnameyê ve hate pêşwazî kirin hevdîtin li çapemeniyê girtî pêk hatin. Beştaş û Çepnî pişre çûn serdana Wexfa Piştevanî û perwerdeyê ya Mêrdîniyan Marev ali Ataşehirê. Tabii Dem Parti olacak mı? Başka parti mi var? المشغل خطابة دم بارتي هي ما HDP, Selahattin Demirtaş. HDP. Dem Partisi'ne oğlum. AKP abi. Dem. Berê gudarnêja me bernameya hilbijartin aktüel pêşkêş kir. Em hêvî dikin heta careke din namzeta hevşaredariyê ya jin ya Semsurê heval Türkan Erkenek em dikarbin xwe bigînin anha îro ev ji ber problemên teknîkî û telefonê em nekarî xwe bigînin wê. Berê me ev bernameya xwe bi mêvanên xwe yên ji Îdirê û ji Çewlekê dîşa ji Semsurê xwast plan û projeyên wan nas bikin ji bo bajarên xwe ku lê namzedên hevşaredariyê ne çi plan dikin bi vê bernameyê me xwast